God's message in our adversities. That's the title of the message. God's message in our adversities. Ti mensahe ti Apo kadagiti adversities. You know what is adversity? It means difficulty. Nagiti pakarigatan, pag-istragelan, pag-adagsinan, ken pagka-presyuran, pagka-stressan di panagbiag. God has a message for our adversities. Dating a message ket para kada tayo. No adda dagiti laslasatan tayo ken sangsangun tayo nga rigat ken karit iti panagbiag. Let's pray. Father, anoint your servant to teach this lesson, perhaps as a reminder, pamalagip, perhaps as an encouragement, kadagiti agkapkapo yung iti agdama. Perhaps as an enlightenment, kadagiti kakabsat nga masapul Apo ti panakalawlawag iti panunod. But Lord, whatever be your divine intent, ti panangilid mo ti adipon mo nga mangi-share kadeti nga message, I claim in the name of Jesus nga dayti Apo panggep mo dumanon kadagiti kakabsat in a very personal way. No anyaman ti panakayaplikar na Apo kadakam deti nga message, makatch mi ko mga dagos Apo. DJ part deti nga message nga agpay kanyami. Perhaps iso amin, but haman nga ta amin, abaling at the point, kat Apo makatch mi ko mano anya DJ nga punto. Di kayat mo Apo nga ipakita kadakam itang arabi. In Jesus' name, Amen. Nagtukaw tayo aming kakabsat. There are 3 reasons for our adversities. Talo kakabsat, tipuon, gapo, no apay, nga dadagiti difficulties tayo iti panagbiag. Number 1 is disaster. Number 2, disobedience. And number 3, because of devotion. So, anyaman deta struggle mo itang agundaway kabsat, may sa kadigitoy iti pakaigapuanan na, right? Disaster. No disaster ko na tayo kakabsat, nalawa, it could be worldwide, or it could be related kakabsat iti physical condition tayo ti bagi. Okay? So, hanla nga disaster nga bagyo, no, diket may isang pasamak ti panagbiag, kasla kumakadigite agsikog, siyempre, agrigrigat ka ita, di ba? O, digite naganak, dakay ngagtagibi, Brother Ryan, Sister Jen, dakkel nga struggle, right? So, that's a part of disaster as a result of sin into this world, the entrance of sin into the world. May kadwa kakabsat nga reason iti adversity wenno difficulty tayo di panagbiag, mabaling nga tigapo na kakabsat ket disobedience. Di samo pa nagtulnog ti bagbagati Apo ken ka. So, umaiking ka di consequence. Dayjay nga hammo pa ng surot iti bagbagati Apo ken ka. That's disobedience. Like Jonah, God said, "Go to Nineveh." But he did not want to go. No dikat naglugan iti barko nga mapantarsis. Sungahan nga aming nga barko mapaninibe. Suhan nga aming nga silulukat nga ridaw naggaputi Apo. Not all open doors are from God. Sometimes the getting opportunities can be opened by the devil tapnon mayadayo tayo iti pagayatan iti Apo. So disobedience. Okay? Ket amom ti disobedience tayo, sometimes, halang nga datayot makipaglakam. Even our families. When Jonah suffered the consequence of his disobedience, nairaman kakabsat, di gijay kakadwana ijay barko, nga mapan Tarsis. So, definitely, when we disobey God, and consequences come as a result, daytoy nga hanapan nagtulnog, at dada mairaman nga tattao iti biyag tayo. So kung kunate, kat hindi kung kuna nga, awan dagpagpakialaman, takayat ko, kay kayat ko lata.
Sakto latat makambo ka, dito nga desisyon ko, no problema to latat. No, because adada mairaman kakabsat, whatever disobedience that you do in your life. So this is a warning. Warning dayjay. Kahit isungahante ko mga disobey ti Apo. May katlo kakabsat, devotion. Anat devotion. Gapo iti kinaanap tayo, makita ni Satanas, dayjay hunger tayo nga grow, dayjay kapaspas iti panagdakkel ti pamati tayo. The devil will ask permission from God like what he did to Job. Dimawat iti permission kini Apo Diyos, tapnon padasan na ni Job. Because Satan believed that Job was faithful, no api ka nga faithful kin Apo Diyos ni Job, gaputa binendisyonan ni Apo Diyos. That's what Satan believed. So Satan said, if you remove the heads, ni katem, di gitoy, nga inted mo, nga inlikmot mo, nga blessing ken kuana, sigurado nga pagtalikodan na ka. So the devil will also tempt us through those trials. Kat kunanaking ka, awan detoy. Sigurado nga no umay problema ka deti nga tao, kat sigurado nga agbalin iso na nga casualty. So that is because of your devotion. Amen? So tonight, sino kada kayo kakabsat? Kitak man no relevant mo na dito yung message ko. Tanuhaan ka, dak ituloy yan. Sino kada kayo ti aday struggles na itay? Tayag na ima na. Di kita difficulty. Okay. Ma-identify mo ka di ita, no yan na ka, di kita talo, iti gapo na ta struggle mo? Can you identify it tonight? So, no na-identify mo, amumon kakabsat iti aramidem. No mabalin nga DJ struggle mo, disaster like pastor ti struggle ko, itagat kimapsut business. Gapo iti pandemic. That is disaster. So, anat dawatam kan Apo, Lord, give me strong faith. Tauray kumapoy Apo iti business, hang kumanga kumapsut ti pamatik. Juray bumasit ti income, adadda kumapay nga dumakkel ti pamatik Apo. So mabaling nga DJ ti dawaten. No, DJ struggle mo itakat ma-realize mo, epekto ti disobedience tayo kakabsat, which the Holy Spirit will reveal it to you. Anat kunam, agpakumbaba ka, Lord, pakawanan na ka, dagiti nagkurangak kan ka. Because awan ti papanak, no jak agpakumbabakan ka, Apo Diyos. Kunana jay kanta, when things go wrong, He makes them right. Because you are the God of the mountain and the God of the valley. So I am suffering the wrong things because of my wrongdoings. Lord, please make it right. Urnusem kadiapo kat pagbalinem nga nasaya at pagsimpaem ti biyag ko, numampay kastoy Apo iti inararamid ko. That's disobedience. No may katlong kabsat, mabaling nga gapo di devotion mo, mariknam, nga detay bigla-biglatan kakabsat nga detay umatakar ni Satanas, nakamay-mayat, tuno kang bigla-bigla. It's not a disaster, it's not a disobedience. Mabaling nga ni Satan, i-oppress na ka. So it's good nga makitam dayti nga banag, tapnon ti kasta, DJ panangamiris mo, ti itod na kabsat kat understanding. Maawatam, DJ pasamak mo ita. You can trace the root, the cause. Okay? So that you will know what to pray and the actions to be done. So ulitek, matrace ka di kakabsat, no yan na ka di iti talo, iti gapuna, data nga challenge nga sangsangum, tabiyag mo kung ta pamilyam ita. Can you trace? So at least, that's a good thing to begin with. Now, in the face of adversity, God wants us to be resilient. God's people, because of their faith, are designed to be resilient in times of adversity. Nagpintas dito word nga resilient kakabsat. Kasla cactus, ure adayan ta disyerto, nagpudot. Wanti ado nga ubog ti danom, yet it survives and it thrives. That is resilience. So, to be a resilient Christian, to be resilient in our faith, okay? Tapno agbalintay nga natibker kat mapagbaligyan tay kuma,
Digito'y kakabsat nga difficulties ti biyag tayo. Here is God's message for you. Listen to His assurance and promise for you. Number 1, that He is your strength in your adversities. That He is your strength in your adversities. Ti apo kakabsat, iso kanugayam ti agbalin nga pigsa tayo kan tibker tayo. In our times of adversity. Now, the problem is not the problem. Because wherever you go, there will always be problems. The problem, kat day jay, da tayo kakabsat, di pa nagkapoy tayo. Hello? Kasla kumatalugan, mabalingahan na problema kakabsat, day jay condition na, ngem ti problema, kurang ti gasolina na. Isungahan nga makadanon, di dapat na nga papanan. Ket ti apo kakabsat, at dadadigiti sumagsaganad nga promised land, no future blessings that God wants us to experience. Ngem kaslahan tayo maragpat di gijay kakabsat because of lack of strength in the journey. Di pa nagdalyasat kada ito'y Christian life tayo. So we need strength. Who among of you tonight needs strength? One. This strength is not ours but God's. Sabi ng Bible in verse 10 of Proverbs 24, no kumapsut ka, iti aldaw ti pan nakasuot, ti pigsam ket basit. There are two realities here. The first reality is adversity. Ada nga talagat problema kan adut trial si panagbiag. The second reality is we are vulnerable ngagkapoy. Sino kada kayo kakabsat ti makaibag ang hampulo sa agkapoy isuna? Awan. Amin tayo kakabsat agkapoy. Ket dayti nga pa nagkapoy kakabsat, san laeng nga ti apektaran na ket sikano di ket di spiritual life mo. Di pa nagserbi tayo ti Apo. This world needs Christians to be strong. Because nuhan tayo ngagtibker kakabsat, sino nga rod ti mabalin, ngagsilaw, ken mangipakita kadakwada tinamnama nga dayti Apo. So we need to be strong. Amen? I-qualify tayo ti biyag tayo, nga kunam Apo, masapo lagbalinak nga natibker, uray hangko kaya kuman. Lord, but I need to be strong. Kalati arig na, ala kada kay nga data abroad. Uray di yu kaya ti mapan nagubrang kapilitang ing kayo, di ba? Kasi no di ka mapan, no choice eh. Matay ka. O pagbayad mo 30. Di ka, what happens? You end up on the streets, which you don't like to end up on the streets. So kung namtibagim, yuray 2-3 oras na turog mo, because your family depends on you anak kunam, kakayanin ko kung kunam lata, di ba? You have to. In the same way, dahi lupong kakabsat, datayo nga Kristiyano, hantay dapat kuma numabalbalin, agkapoy, but in reality, agkapoy tayo. Iso nga rod nga, ti Apo ito na dati nga message because it is given nga kumapoy tayo. Kat dati nga message, iso dapat pagtenglam nga prinsipyo. Okay? So, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. And then in Proverbs 4:12-13, kuna ni Apostol Pablo kakabsat, I have learned, kuna na sursurok iti palimed. Okay? Amok ti panagsagaba iti kinanumo. Ken amok ti panaglakam iti namay. So, digito'y kakabsat kat estado ti panagbiag nga masapol no Kristiyano ka, hangkag rekreklamo dapat. Awan pa nagriri-tarik nam. Once nga imay kadatay ti panagriri, kan panagreklamo, it's a sign of our human weakness. Because ni Paul kakabsat, kunana amok ti panagsagaba ti kinanumo,
ket amok ti panaglakam tinamay. Titunggal di suken ti isu amin nakasasaad, naadal ko ti palimed ti panakapnek. Contentment is a strength. No anyat adda hangkag sapulen ti awan. Ket no addaman ti saan tayo nga ma-afford, haan nga agri-reject na tayo. DJ ko na ti Biblia nga, in everything give thanks. For this is the will of God. Hante nga iruwam ti bagi tayo kakabsat, ngagbalin ngagready uno kobetos. Sursurwan tayo deti nga palimed ti panakapnek ken ti panagsaga batibisin. Kastamet ti panaglaplapusanan ken ti kinakirang. Anak ko na J13. Mabalinak amin. Nakanasom deti mabalinak amin. Kayak nga sangwen, kayak nga sarangten, kayak nga lasaten ti amin na bambanag. Gapu ken Kristo ang mamabileg kanya. So, no, daka iti kanito nga medyo agrigat kakabsat iti sitwasyon. Anat dawatem, Apo, amok nga kayam nga i-provide ti needs me. Ngem ka deti agdama nga sitwasyon ko, ikan naktipig sa Apo, nga maging kontento. Give me the strength. Strengthen me, Lord, to go through this situation. Amen? DJT, dapat prayer mo. Hello? Learn to pray. Say, Lord, strengthen me to go through my present situation right now. You see? The Apostle Pablo ko na 2 Corinthians 12, 9 and 10. Hindi ko na Lord, ikatam deti nga torn, amuyo deti torn kakabsat, it brings pain in our lives. Mabaling nga deti siit, no siit ko na ngaming it represents something. Nga every time kakabsat, nga malagip mo, nga panunuten, wano sangwem, it's painful. Anyone who is suffering some pain in his life today? Are you suffering from pain every day? Physical pain, pain in related to relationships, kagabagyan, every time kakabsat, nga malagip mo, mapanunot mo, kala dete mamimpinsan nga no kung mabiggang kakabsat kat masubsubang ka. Okay? Kalatay maawan ng ganas mo nga pa nagserbiti Apo. Kalatay agpasui pa ijeriktam nga, yam nga rudit, agserbiti Apo. Rigat. Dayjay kakabsat, that could be the thorn in the flesh. Dayjay ti epekto na di human tayo kakabsat. But the Lord said to Apostle Paul, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Learn how to become strong when you have thorn in the flesh. Learn to live with it. Kaya kakabsat, dapat maawatan nyo ta. Learn to live with it. Ano sa learn to live with it? Sursurwom kakabsat, ti agbyag, nga dadetan, nga sakit king ka. Uno deta nga ut-ut, maybe physically, or emotionally, or mentally, learn to live with it. Accept it with grace and have the strength of the Lord. Kat kunam Apo, anyaman na balaygik, I will always attribute it to your grace. Ang ating mga kahirapan sa ating paglilingkod sa Diyos ay nagsisilbing pagkakataon upang ang anumang tagumpay ay bunga ng kanyang kalakasan sa atin. Nandyan yan. Oo. Diba? So, may attribute tayo nukuan kakabsat. Kadayjay strength ngayon ti Apo. Iso nga, gusto ko na ni Pastor Abante, that the afflictions in life are equalizers in the ministry. Kaya na son ti equalizer kakabsat, balansin na tariknam. Because when things are good and life is well, kaslang, di ba kakabsat, kitaan nyo, no mayat ta income mo every month, umanay king ka, kaslahamuan unay nga
Hanunay kakabsat nga very intense ti prayer mo. Naawatan nyo kakabsat? Sino kada kayo? Maybe somebody here tonight is like that. Han nga intense ti pa nagkarkararag mo. Why? Because life is going well. Awan unay adu nga pagparikutam. So, what God does, He allows thorn to come to your life. Di ko na nga messenger of Satan. So, datay tumutan kakabsat, no umay di gito nga pakasaktan tayo, no han tayo nga sangwon di gitoy, with this perspective nga makuna, i-take tayo kakabsat nga offense kanya tayo. Something that would hurt us and something that would cause us to sin. Agbasol tayo, hindi pa nagsao tayo, kung pa nagpanunod tayo. But when you begin to look at it, kat kunam, Lord, ana deto nga tanga problema kita. Deto ka di ka torn in the flesh. No, see it apo deto. First of all, help me to live. Help me to learn how to live with it. No talaga mo ikatan deto apo nga problema ti biyag ko. Help me as well. Give me the strength to accept it. No talaga nga kastoy apo ti for the meantime mabaling ako na tayo nga deti ti challenge ti biag ko apo, give me the strength to accept this. Number 2, give me the grace, dear Lord, so that I can serve you in spite of this thorn in my flesh. Ni Pastor John kita nyo kakabsat, idi mangrugrug iti trabaho dito Kat at the thorn in the flesh na, ibilang na di nga thorn in the flesh. Dito sakit na kabsat physically, it's a hereditary physical problem. In his extremities. Dito kwa kabsat, dito muscle dystrophy. It only started back when he was in his early 30s. Ag-deterioraten kakabsat, di muscle, iti imakan, iti sakana. So, duwa jay struggle na iding agserbiti apo. DJ movement na, kun DJ mabalin nga impression ti tao keng kuana. Iso nga one of his life verses is 2 Corinthians 12, 9 and 10. So being what he was and looking at the ministry right now, anat maibaga tayo kakabsat, grace of God ti biyag na. Makita ti parabor. Kasi no kuman napig sa iso na kakabsat, makita yung nagpigsat personalidad na. Very strong. No napigsa ko matiima kan saka napigsat pambagi sa strong personality pa. At pabalinting ibaga, this ministry was built upon his strength. But hindi It's built upon the grace of God upon his life. So, what? Although struggle kakabsat, ti pa move na because of his physical limitation. Okay? Sinursuro na kakabsat, tinagbiag kat inaccept na kakasdayan di condition na. He learned to live with it. That's thorn in the flesh. And many Christians, listen, maybe that is God's message for you tonight. Dito struggle mo ti agdama, mabalingahan na ikatantiya po kakabsat. So maybe what God is telling you, learn to live with it. Accept mo latang kakastan. Accept it. That's it. That's your problem. It's thorn in the flesh. Pero han nga nagpatingad jay. No dikat dinawat nat parabor ti Apo that in spite of his condition, he can serve the Lord. Iso nga inikkan ti Apo iso nati strong nga personalidad kabsat hanggang nalaka nga maatras. Hanggang nalaka nga dete agsanod. Hanggang nalaka nga give up kakabsat no maipanggap iti pa nagserbi iti Apo. But you know, he preached very strong. He led the ministry with very firm, very strong. Why? Because of the grace of God upon his life. So anat mabalin na nga ibaga itata, I am what I am by the grace of God. And his grace that was bestowed upon me, ti parabo na, nga naiparukpok kanyak, sana nagbalin nga baring-baring. No di kat nagtrabaho kan nagserbiak. No mampay hangasyak, no di kat ti parabor ti Apo kanyak. So every day, since day one of his ministry until today, di parabor ti Apo, isot gumanggana iti biyag na kakabsat. Kasta kakabsat, iti mindset iti Apo kada tayong anak na. You see that?
So, damagam ti Apo. Clarifyem ko ng Apo, if this is a thorn in the flesh, then I will accept this, Lord. Kadi kanak ti parabor, Lord, ngagbaling nga natib care, tapnon, in spite kada ito'y, nga ibaklay ko nga krus, kat makasurotakken ka, kat mapagserbiyang ka, Apo, itibiyag ko. Amen? Sino kada kayo ti the thorn in the flesh na itakakabsat? Number 2, God's message in our adversity. Number 2, that He is sovereign in your adversities. Dito ti pakpakita ti Apo. Kung na ti Apo, I am sovereign. Ti sovereign kakabsat, it means highest. Iso kangatuan. Okay? No kumaposisyon, isuna iti kangatuan. Alright? It means supreme. The one who is ultimately in control. Okay? Isot makintingel. So, when you are in a situation, ti may nga laglagi po kunam, Apo, it's wonderful to remember that my situation right now is under your control. And so you don't have a reason. Awang ko mga rutirason tapno agpulkok ka. Kasi tinggal ti Apo. Awang kumatrason tapnon madanagan ka. Awang kumatrason tapnon ti panunot tayo kakabsat ket magundawayan iti panagbuteng. Numampay, it's not our control. But God is in control. Deta ti may nga dapat ikabil mo ta panunot mo tatangag dama. If you are suffering a difficulty, if you are experiencing afflictions in your life, adversity in your life, God is sovereign. He is sovereign in power. Ano kaya na sound dati? Power, authority. No authority kung na tayo kakabsat, it means force. Panakabalin. Isot katanukan kangatuan. Kakabsat, iti bilag kan iti panakabalin. So He's in control. Amuyo ka din nga DJ napasamak nga bagyo, ijay time ni Jonah, God is in control. Or a disobedience, DJ, God was still in control. Oh. DJ pa nagbagyo kakabsat, habang nakaturog ni Jesus Christ, God was in control. Hello? Oh. DJ, idadalyasat, digiti Israelites, manipod Egypt, nga mapan, ijay promised land. Amin, digijay nga sitwasyon, God is in control. So kita amin, di kita kat obserbarem, kat kunam Apo, I believe, kasta kamat ka, dito yung sitwasyon ko ita, you are in control. So I must not worry. I must not be discouraged. I must not lose hope. Hanak dapat nga maawanan namnama ko nam tabagim. Hanak dapat nga agdanag ka nagbuteng because God is in control. Di ba kakabsat? Oh. No si ka nga ama kat nabisked. Di ba? Nabisked na mayat ti pamagim. Kat kamatan ti aso ta anak mo. Bebe am nga rudlat ta? Would you not do something if you are in control of the situation? If you have power over the situation? Siyempre, Jobing, Papa! No, don't worry anak, I'm in control. Kas jay tay dapat ti pamati tay ti Apo. First, tumaray tayo casting all your regards kunam, Apo, anan! Kasanon, deti biyag ko nanat mapasamak, kasanon ton Apo, kunati Apo, patalgadan na ka. Don't worry, I'm in control. God is sovereign in His power. Di kita kakabsat ti truth nga ikabil mo ta panunot mo. May ikadwa, God is sovereign in His purpose. God is sovereign in His purpose. Ano ka ti purpose? No anya jay hangarin na, no panggap na kakabsat, ipatungpal na di jay. Diba, kalatches? At dadi kita'y sacrificial pun mo eh.
nga basta-basta agipakang kalata nga awan ti planom, di ba kakabsat? It's called strategy. That's called strategy. Did you know that our afflictions is a part of God's strategy? Listen, your tragedy maybe is God's strategy. Bintas di agrime pa eh. But it makes sense. Your tragedy can be God's strategy. Dayjay. Ala isurat yung kakabsat. What a blessing. Nukasla at the trahedya at biyag mo ito. I don't know what it is. It may be related to family, finances, nagitian anak, whatever it is. Listen. Your tragedy can be God's strategy. Kaya panangipakan mo. Kuna dagat, awana, nakamutatawer mo. Nagis-isam ka na taagar, no? At strategy di jay eh. Di da makita di strategy. Ti makita da di pa nakapakan di jay tower mo. Ngam di da mabasa di strategy. Kat datay nga anak ti Apo, no apay kami nga agdanag tayo kakabsat. Di te ngamin makita di plano ti Apo, di strategy. Aglagaw ka. Baso nga dapat ikararag mo ko ng Lord. Anat purpose mo ka dito nga problema? So di kang kanayon tinga ibagbagay, sut pa kay ikunay ka na dito eh. When you pray for healing, also pray for meaning. When you pray for healing, also pray for meaning. No ikararabot ko ng Apo, agasan nak, ng sakbay na data, anya ka diti ipagpakitam kanyak ka dito nga panagsakit ko. So when you pray for healing, also pray for meaning. Because ti naragsak ijay kakabsat, nga parte na, halaan nga jay panangagas ti Apo king ka. No di kat day jay plano ti Apo, apay nga napasamak di kita nga sitwasyon. And they are not meant to harm us. They are meant to put us in a better situation of Christianity. You see that? So, di jay tima ko na nga purpose kakabsat. Kat ko na ta Romans 8 verse 28 and 29. Kitan tayo kakabsat no anat purpose ti Apo ka digiti trials tayo ti panagbiag. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So pagbalinan gayam ti Apo nga naimbag, digiti disappointments tayo, agbalin nga appointment. Tayham mo pa nakatuloy, agbalin nga blessing. Kasi adagayam na saysayat nga plano ti Apo. Kitam idi, ma-interview kami kada papa, JUS Embassy, kakabsat ta Manila. Katno ahapay ngamin, ayan. Mabalim mimit nga impatuloy ko may di 2003, nga mahamot pala maidalan di puso ni Pastor John idi. So, being a good Christian, he obeyed God. Alangan nga ipustro na nga ron, natagakabsat kat hamot nga isot iturong ti Apo di puso na. Numan pa di 2003, no talaga nga impustro na kakabsat, akat sa kabagkatanggam nga na pan US ha. Kuma. At ang manupelat taon ko didi, 18 years old, akpelat di kakabsat. Nga minyuray na, idi kwan, agsurat man ng US Embassy, kat that time, isumot ng kakabsat. So, God's delays are not denials. Di jay ti may isang meaning na jay. Na-delay, iso, daahan na siya kay anak na iraman eh. God's delays are not denial. And God's delays was for a purpose on my part. Di pa nang i-delay ti Apo kadakwada, at da plano ti Apo kanyak sadyay. Tapno ana, tapno mabati ak. Pakunay detang kakabsat, nagsakit ang panunutan manong neme. In delay ti Apo, di pa nagpa-interview ni Pastor John, kakabsat, tapno mabati ak. No awang king ka, ti godly nga pa nakaawat. Siyempre, agsakit na kang mukha kabsat ti Apo. Baka isot pagbakslide isot pakapukawan iti ganam nga agserbi ti Apo. Iso nga kakabsat, iso nga deti nga message. Importante nga maisuro kada tayo. Ta isot gapuna nga digiti Kristiyano agbackslide, aglamiis, mapukawan gana nga agserbi. Why? Because they jay kakabsat, hantay makita nga min di purpose ti Apo.
Kat idada kami, kuwang kakabsat, kat, apo, mayat kung kuna ni Papa idita, medical, kasama at danagan ko Agapo yan US immigration nagbayad kampay kakabsat ti fee Yeah. At the interview fee, nagbayad kagat pati siya kadanagan ko. So, talaga nga mayat. Hindi kwang in-interview na kami. So, DJ Consol, okay, just wait for the result. Kunana. Kat hindi kwang umaldaw, makatakatan mo tin kakabsat, ide US Embassy, inta immigration, inta immigrant. Kabsat, dakamlat na batin. So, nagbalaw ni Pastor John, na pa na dinamag. Inaiba na DJ Consol, sir, I'd like to follow up on our papers. So kinita na, I'm sorry, kung na nakakabsat, napandagan. Nyamot to na yan. Di siyempre, excited kami Okay? Idikwang ko na nangagasta. Well, congratulations, but except your son. Kasi dete, amom DJ, excitement kan expectation mo, tapos biglang na matuloy ka kabsat. Kalate ubing nga ingkaryam nga, hindi, Jollibee ko na, apo na pa nagsukatan. Talagang damag na damag. Ano oras tayo mapan, mama? Ano oras tayo mapan, papa, akong kunana? Biglang ako namkat, hantay matuloy yan. Po, naika di jahay ang kakabsat nga rik na. Napadasan yun kas jahay ang kakabsat. Adot kakasta nga, example, iti pa nagbiag tayo. So ano, Kristiyano kagat dapat, di pa nakaawat mo kakabsat, labsan na, day sitwasyon nga sang-sangwon. You know? So itatang kakabsat, yan kay matuloy ang kunana. Kat, numan pa'y ubingak ide, ada kanya akong deti nga godly understanding. So, di papa, siyempre, gagangay na, encourage na, kapo medyo pasuin mo't ba si Jeric na, nangarod ka ta. Di ba? Nga pala anak ko kunana, panggap ti apo deti nga mabati ka, awang mang kita ta ministry, numapantayamin. Day latan kakabsat, iti talaga nga pinampandagak iti panunot ko. Nga kunana, masapol nga mabati ka kasi awang mangkita ta ministry anak ko nung mabagkat tay amin na mapan. Iso nga, numampay, it was challenging at transition, gawin ak dito, siya akong kakabsat, awamot para luto ni mama, awanan, di ba pa nga kwakas la, nakadepender kam latagin ni papa, tano anat desisyon na, isulat ang masurot tatagat awan, kailangan nga siya king of the jungle. Kakabsat. But, pinampandagak day jay nga at the purpose ti abo. Neta ti sabi rin po, iso nga kakabsat no Kristiyano ka, hangka nga dapat nalaka backslide. Gapula ka, di kita sitwasyon mo ti panagbiag. Amen? You see that? Kat, ituloy tayo tumaminsan kakabsat. Tapno hangkay unay nga kwa. Madino iligpas ko daw Ituloy tayo maminsan.